izvinjavam se, moram vam nešto pokazati, ne mogu da pričam o tome preko telefona. Jeca i razumevanja se oteo sa Langdonovih usana. Ovo se dešavalo i pre. Jedna od opasnosti pisanja knjiga o religioznoj simbologiji su bili pozivi religioznih fanatika koji su želeli da im potvrdi njihovu najnoviju Božju poruku. Prošlog meseca striptizeta iz Oklahome je obećala Langdonu najbolji seks u životu ako bi doleteo tamo i potvrdio autentičnost raspeća koje se magično ukazalo na njenom krevetskom čaršafu. Pokrov iz Tulse nazvao ga je Langdon. Kako ste našli moj broj? Langdon je pokušao da zvuči ljubazno uprkos tobu dana. Skinuo sam ga sa mreže, sa sajta o vašoj knjizi. Langdon se namrštio. Bio je prokleto siguran da na sajtu njegove knjige nema njegovog kućnog broja. Čovek je očigledno lagao. Moram da se vidim za vama, insistirao je glas. Platit ću vam dobro. Sada je Langdon bio besan. Žao mi je, ali stvarno, ako krenete odmah, možete biti ovde do... Ne idem ja nikuda, sada je 5 ujutru. Langdon spusti slušalicu i sruži se na krevet. Zatvorio je oči i pokušao ponovo da zaspi. Bilo je uzalud. Sat mu se urezao u misli. San mu se urezao u misli. Nevoljno je obukao ogrtač i sišao dole. Robert Langdon je bos lutao kroz svoju praznu viktorijansku kuću u Massachusettsu, noseći sa sobom ritualni lek protiv nesanice, šolju vrućeg Neskvika. Aprilski mesec je sijao kroz prozore okrenute prema zalivu i igrao se orijentalnim tepisima. Langdonove kolege su se često šalile kako njegova kuća više liči na antropološki muzej nego na dom. Police su bile pretrpane religijskim predmetima iz celoga sveta. Ekupa iz Gane, Zlatni krst iz Španije, kiklataski idol sa Egejskog mora, pa čak i rijetki pleteni pokus od Bornea, ratnički simbol večite mladosti. Dok je Langdon sedao na mesinganom mahariži sanduku i uživao u toplini čokoladnog mleka, ugledao je svoj odraz na prozorskom staklu. Lik je bio iskrivljen i bled, poput duha, ostarelog duha. Pomislio je, surovo se podsjećajući da je njegov mladalački duh živeo u smrtnoj školjci. Iako nije bio naročito privlačan u klasičnom smislu, 45-godišnji Langdon je imao ono što su njegove koleginice opisivale kao eruditsku privlačnost. Pramenove sedi u gustoj smeđoj kosi, prodorne plave oči. Dubok osvajajući glas i snažan, bezbrižan osmeh univerzitetskog sportiste. Ronilac u prvom timu srednje škole i fakulteta. Langdon je još uvek imao telo plivača, zategnutu dvometrašku građu koju je budno održavao za 10 dužina dnevno, za 50 dužina dnevno u univerzitetskom bazenu. Prijatelju za Langdonu uvek posmatrali kao neku vrstu zagonetke, čoveka zarobljenog između vekova. Vikendom se mogao vidjeti kako šeta po dvorištu univerziteta raspravljajući o kompjuterskoj grafici ili istoriji religije sa studentima. Sljedeći put bi ga vidjeli u hotelu od Tvida i žarenom prsluku na fotografiji objavljenoj na stranicama elitnog magazina o umetnostima, snimljenoj na otvaranju muzeja na kome su ga zamolili da govori. Iako je bio strog predavač koji je verovao u čvrstu disciplinu, Langdon je bio voljen da se upusti ono što je nazivao iskupljenom umetnošću, dobre, čiste zabave. Uživao u rekreaciji sa zaraznim fanatizmom koji mu je doneo
dark step. In silence, both raised their left arms in a kind of a salute and passed straight through to the dark metal where smoke. The yew hedges muffled the sound of the men's footsteps. There was a rustle somewhere to their right. Yaxley drew his wand again, pointing it over his companion's head, but the source of the noise proved to be nothing more than a pure white peacock, strutting majestically along the top of the hedge. He always did himself well, Lucius. Peacocks. Yaxley thrust his wand back under his cloak with a snort. A handsome manor house grew out of the darkness at the end of the straight drive, lights glinting in the diamond pan downstairs windows. Somewhere in the dark garden beyond the hedge, a fountain was playing. Gravel crackled beneath their feet as Snape and Yaxley sped towards the front door, which swung inwards at their approach, though nobody has visibly opened it. The hallway was large, dimly lit, and sumptuously decorated with a magnificent carpet covering most of the stone floor. The eyes of the pale-faced portraits on the walls followed Snape and Yaxley as they strode past. The two men held it at a heavy wooden door leading into the next room, hesitated for the space of a heartbeat, then Snape turned the bronze handle. The drawing room was full of silent people sitting at a long and ornate table. The room's unusual furniture had been pushed carelessly up against the walls. Illumination came from a roaring fire beneath the handsome marble mantelpiece surrounded by the gilded mirror. Snape and Yaxley lingered for a moment on the threshold. As their eyes grew accustomed to the lack of light, they were drawn upwards to the strangest feature of the scene, an apparently unconscious human figure hanging upside down over the table, revolving slowly, as if suspended by an invisible rope, and reflected in a mirror in the bare, polished surface of the table below. None of the people seated underneath this singular sight was looking at it, except for a pale young man sitting almost directly below it. He seemed
Zeitung. Die Kinder aus meiner Klasse mit denen ich befreundet war, wohnten durchweg in netten kleinen Reihenhäusern. Ein paar davon mogen ein bisschen größer gewesen sein als unseres, aber sie hatten garantiert alle eine ähnliche Einfahrt, Kiefern im Garten und so weiter. Die Väter meiner Freunde waren entweder mittlere Angestellte oder sie übten irgendeinen freien Beruf aus. Kaum eine Mutter ging arbeiten und praktisch jeder hatte eine Katze oder einen Hund. Niemand, den ich kannte, wohnte in einer Miet- oder Eigentumswohnung. Später zogen wir in ein anderes Viertel, aber dort sah es praktisch genauso aus. Das führte dazu, dass ich bis zum Beginn meines College-Studiums in Tokio davor überzeugt war, jeder Mann auf der Welt wohne in einem Einfamilienhaus mit einem Garten und einem Haustier und fahre täglich in Anzug und Krawatte mit dem Vorortzug zur Arbeit. Ich konnte mir beim besten Willen keine andere Lebensweise vorstellen. In der Welt, in der ich aufwuchs, hatte eine typische Familie 2 bis 3 Kinder. Die Freunde meiner